Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amen nastavinajo kitabi koja počmijam, kitabi anokuwa itaneke dime zabranime bučaket kerla pelafita rodini. Hem reslam džiko poglavlje zabranime buča ket kerla pelafi tari džamija. Znači avdje kera nevo poglavlje zabranime buča ki džamija. Pa jektaro buča kula itane zabranime ket kerla pelafi tari džamija, zabranimo itano omanušte kuvel ki džamija elevo preja. U pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam uvek bi del sine prednost e desno stranake kada kerla pelafi taro delija amelja kola bi anenle paše e Allahea. A ceea pase jektaro delija amelja kola paša kerena e manuše e Allahea, tanohem o kuiba ani džamija. Miso manuš valente pazini, te piravi gajla kada vela ki džamija ko kuiba, te trudini pe uvek od ova kuiba, te ovel desno preja, te del prednost baši desno strana. Car su akergam, znači u pejgamberi alaihi selam sinele tabiati te del prednost e desno stranake, kada god kerla pelafi znači taro delija amelija kola bi paša kerenle e Allahe azza wa jel. Aver zabranimi buti ket kerla pelafi taro zabranime bučano džamije, zabranimo itano ki džamija te kerelpe trgovina. Bilo te kinelpe ili te biknelpe. Kad bi ovelo dova dozvolimo, o džamije bi pretvorinenpe ko obično dučane, ano kola bi te pena pandenpe ugovorja, hemodolea bi o džamije našalen pire funkcije. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an prenosini hadisi taro Resuli sallallahu ta'ala alaihi wasallam kao pejgamberi alaihi salama kerga kaz dikena ki džamija te kinel ili te biknel vakerenle se o Allahi imate del tud bereketi ko doja trgovina. Znači u manušanem te trudini pe ko boršaj ti izbeginja kala zabranime buča. Te ne bi odolea ki greška ili ko harami te pena te perel. Aver zabranimi butiki džamija itani zabranimo manuš te avel hem te rodel nešto su našalgja. Ko šerijati tano dova dozvolimo te pena. Kada manuš nešto našali, to obavestin javere manušen kaj našalđa. Međutim, na ne tan ani džamija te pena te obavestine manušen ili ki džamija te rodel od ova šej ko ovom našalđa. Znači ki džamija itano zabranimo manuš te avel hem te rodel od ova su našalđa. Ko vreme taro pejgamberi alaihi selam sar bešela ki predaja, a bilo manuš hugja Andreja ni džamija, hem vakeri kaj znači dela habere manušenge kaj našalgja piri deo. Ko od ova kaj rinle so pejgamberi alaihi selam sar holamem ka vakeri. Te delo Allahi te na arake tiri dela. Te delo Allahi te na arake tiri dela. Znači dikindoj taro kaja predaja o pejgamberi alaihi selam gila te del do znanja manušenge kada našali pedajek šej ili bilo svoja ver, zabranimo itano tavel ki džamija hem te rodelo dova. Te razglasine manušenge kaj našalgja da je kšej. Jere džamija na ne kerdi odolje se. Džamija itani kerdi ibadete se. Isto agarda zabranimo manuše se te vazdel piroglaso doko mu ezini u kuinio ezani. Doko mu ezini kerelo ezani o manuš te kerel lafi. Zabranimo itano. Saraloki predaja koka ponovini o lafija palo mu ezini i sile nagrada isto sar te kerelo ezani. Dole so manuško vakti dok o mu ezini kerelo ezani valani te mukel saja vera bučakula kerela hem te ponovini o lafija palo mu ezini. Isto agar zabranimo itano manuše se dok džala ki džamija te pena ko drumo prema li džamija zabranimo itano pireva sta te phagyakeri. Zabranimo itano te phagyari pireva sta jer od ova drumo o avibađi ki džamija račuini pelese sartovel ko namazi.
O Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem kavakeri ku hadisi. Ko tumendar lela abdesti hem po gjini të gjallë ki gjamia, ko namazi tanosa gjina I rini pe. Hemo dole se mate kerela gehar te bhagya keri pirevasta. Taro ke apredaja dikhaja, ako I tano zabranimo te pena ko drumo gji ki gjamia o manushte bhagya keri pirenaja, onda I tano te pena pana preći tena kerelo doa dok tano ko namazi. Dok naža ostavlje dika manuše, dok tano ko namazi, ka bhagya keri znači pirenaja. Odvaj tano zabranimo. O Resul a.s. znači hadiseja zabraningja odva te kerelpe. Isto gjarda zabranimo e manuše se ti iklol tari gjamia, palo so o muezini kergao ezani. Zabranimo I tano e manuše se ti iklol tari gjamia, palo so o muezini kergao ezani. Osim normalno, ako te kerela pelafi, te pena jek izuzetak, kedi te pena keda e nužda od ova zahtevini, keda o manuš najle javer izbori, mora te džal I sile opravdanje, tega ni te pena na neto veliki greška. Ali osnova I tani, o manuš tena I klol tali džamija, palo so muezini kergao ezani. Zabranimo I tano. Te ne bi odolea te pena imitirini e šeitane kova keda o muezini o ezani kerela o šeitani o naleti tari džamija na šela. Isto gjarda zabranimo e manuše se palo so kuvela ki džamija te bešel a anglavo dova te na kerel 2 rekati namazi tahiyyetul mesjid. Zabranimo I tano e manuše se palo so kugjani džamija, kugja andre hem bešla. Zabranimo I tano te bešel ako anglalo doa na këldingja 2 rekati namazi. Hemo kova so morate penate a čovaka te hari te objasnina ko manuša I si greška svatiba. A odvajtano kaj tehijetul mesjid ko manušaj keda o manuš avela samo prvo drom ko pirohajati kuvela ko da je džamija, samo tega nika këldini 2 rekate em palodova više nikad. Međutim, kvajtano greška. O Resul alihi selam naredini ko hadisem penela, keda neko tumendar kuvela ki džamija, mate bešel ako anglalo dova prvo naklanjinela 2 rekati namazi. Znači, samo god drom, kad god kavel ki džamija o manuš, sili obaveza, anglal te bešel, prvo te këldini 2 rekatija tehijetul mesjid, pa tek onda te bešel. A znači na nesar su si doja verovanje te pena ili svatiba koja je tano grešno ko manuša, kaj valani ki džamija te kere tehijetul mesjid, samo kada ave ako da je džamijano koja prvo puti ko tiro životo kuja. Keda god kako je ki džamija, obaveza si tuke te kere 2 rekati namazija anglali ka beše. Isto agar zabranimo I tano e manuše se te prastal, hem te sigari keda džala ki džamija. So se zabranimo. Zabranimo I tano se bepeja, te ne bi avel te kvel ki džamija, hem te avel ko safi, te panel pe palo imami, a te novel smireno, te naovel skrušeno. So se sigarga. Pa gdje si tu manuš prastala sigari te avel, hem kuvela andre panela pe Allahu Akbar, hem kadikele sarnane smirimo, nego jedva lela duša. Čindilo, taro prastajba im taro sigariba, a o namazi rodela, o insani to smirimo, hem skrušeno. Pa subhanallah, ako I tano zabranimo o sigariba hem o prastajba premali džamija, onda I tano te pena preći o manuš te piravi po bari I gajla, te na sigari ko namazi. Znači, ako I tano zabranimo, te sigare premali džamija te ave, te kuve ko namazi, onda I tano te pena preći o manuš te igari gajla, te na sigari ko namazi. Jer o Resul a.s. kedja masigaren keda jana ki džamija. Sokare sen këldinen, a sokana keltumendar nadoknadinen, peren.
Odolese da umanush valani te pazini, hem gaila te piravi, sar odrumo ka avelđiki džamija. Pohari hem smireno, hem tovel skrušeno. Aver zabranimi butitani pralaljen omanuš te uspostavini o safi maškaro stubija. Na primjer, si tu džamije, amena kad te najemen stubija, ama si džamije, anu kola te penaj si stubija. Eme manuše se zabranimo te uspostavini o safi maškaral o stubija. O Resul Islam kao akiriko hadisi, makeren safi maškaro stubija, se o te këldinena tumare phala o džinja. Osim normalno te penal kad isto isijek izuzetak, kad krela pela fitari bari gužva, sa na primjer džumake, bajramese, na ne tan, onda znači na ne problemi omanušate kereno safi, maškaro ostubija. A inače osnova je tani, kaj zabranimo je manuše se, kada isi tan na ne potreba te formirinen o safija, maškar ostubija, jer saraloki predaja, maškaral ostubija, klaninena, amare phala o džinja. Ne su manušani tizbegini, te kerel safi kodova tan. Aver zabranimi butitani pralalen, zabranimo je manuše se, kada hala purum ili bilo sojaver so proizvodinela tarolesoro muj lošno miris, zabranimo i tanolese tegani te avel ki džamija. Isto agarda, a kad odmah ka nadovezinamen kod ja slično tema, zabranimo i isto agari manuše se da te avel melale čora pencar ki džamija, kola te pena proizvodinena lošno miris, hemodolea uznemirini, smetini, emanušen kola ani džamija këldinena. Znači, kad te u pejgamberi alihi selam oslobodine emanušetari džamija, te navel ko namazi ko džemati, sebe pikaj hala purum ili nešto aver so proizvodini lošno miri starolesoro muj, te ne bi odolea smetini ili te ne bi odolea uznemirini, emanušen kola ki džamija këldinena. Dole su manušani te trudini pe kad god hala nešto so proizvodini neugodno miri starolesoro muj, te izbegini znači te navelo dova dive ki džamija te ne bi ovel jektaro sebepi te smetini javeren. Isto agar zabraninela pe ki džamija o manuša te vazden pire glasija, te keren kavga, te raspravinen ili bilo sar pire glasija, pire tonja, te vazden uče. Hla pe sar beležino Bukharija ki predaja, sine duj manuša ke pejgambere siri alihi selam džamija, duj manuša taro taif, ale ki Medina ke pejgambere siri alihi selam džamija. Hemola duj maškari peste počminge te vazden pire glasija, pa alolenge Omer radijallahu ta'ala. Učelalen kotar sijentumen, kala duj rinena ema kerena men siyam taro taif. Irini lenge Omeri radijallahu ta'ala em kawakeri. Toven sine akatar, akanabi lav običo, hem bi bičuinaftumen, sebepea kaj vazdena tumare glasija, ke pejgambere siri alihi selam džamija. Subhanallah, znači sardikaktari predaja, Omeri pretini lenge, te čalavilen bičoja, sebepi kaj vazdije pire glasija. Tirina men hari, hem te dikamaro hali sari, taro amare džamije, taro amare mesđidija, savi samo sa galama hem učeste u glasija vazdenape, subhanallah, kaj tano amaro hali. Nisu manušanin tigari gajle hem te pazini, ket kula ko mesđidi, te nalel e džamija sartan ko te ka kerel pe muhabeti. Jer o džamije na ne kerde odolese. O džamije i ta ne kerde baš o zikri, ibadeti. E o manuš valani te trudineu pe ko boršaj, te našel taro akala zabrane. Molina Allahe o Allahi te del khayri taro akava kelami, molina Allahe o Allahi te zoryar kirja men kodini, hem te kerela men taro kola iskrena čačutne mu'minja, kolen taro Allahi azza wa jel kao zadovoljno. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.